Ja sam poslovno angažovan kao specijalni savjetnik novog premijera Zorana Zajeva u Makedoniji. Angažovan sam na mestu specijalnog savjetnika, jer ja sam ekonomista po struci, kao što i predsjednik Vučić ima gomilu svojih savjetnika za različite segmente i gomilu svojih savjetnika za inostrane poslove kao što su Guzenbauer, kao što su Šreder i to. Samo bi trebali da se zapitamo kolika je recimo moja plata u Makedoniji, a kolika je plata Šredera, Guzenbauera koju dobijaju od predsjednika Vučića da ga savjetuju. Samo mogu da vam kažem da se radi o desetinama hiljada evra na mesečnom nivou. I naravno, ovi drugi savjetnici koji su spoljni i unutrašnji, koji su u vladi, oni imaju svoje plate po statutu vlade. Tako sam ja u Makedoniji. Međutim, ja sam tamo, znači, kao ekonomista, kao stručnjak za regionalnu ekonomiju. Ali ja sam za našeg predsjednika Vučića kriminalac iz kabineta Zorana Zajeva. I to ne propušta priliku da kad gostuje na nekoj televiziji ili na nekom otvaranju nekih puteva, fabrika, nije bitno, da mu naravno neko sa Pinka postavi pitanje vezano za nekog političara u Srbiji. On to iskoristi da odgovori nekom političaru u Srbiji na nešto što je ovaj rekao za njega dan pre toga ili na taj dan i onda ne propusti priliku da ničim izazvani mene proglasi opet po ko zna koji put za kriminalca iz kabineta nekog tamo premijera Makedonije Zorana Zajeva. Sad ja pitam gospodina Vučića šta sam ja to kriminalno u Srbiji uradio do danas, jer da jesam, verovatno ne bih bio danas ovde sa vama i ne bih o ovome pričao.